Welcome again to the UBURYO TV. Ladies and gentlemen, niba umayininga PI network, waba uri mu Rwanda, waba uri i Burundi, waba uri Uganda, waba uri Kenya, Tanzania, China, Canada ndetse n'ahandi hose ku isi, ukaba ukurikira UBURYO TV, irinde kuba nka Toma wo muri Bibiliya wemera abonye. Irinde kuba nk'aba bantu bari bategereje ko Ubufaransa buri butsindwe kubera ko intwaro zabwo zitagaragaye mu kibuga. Ariko iminota 90 ishize Ubufaransa butsinze, ba bandi bemera babonye baravuze koko Ubufaransa bwari bukomeye bwagombaga gutsinda, kandi siko batangiye babyemera. Irinde kuba nka Toma niba ukora mining ya PI network, niba waramenye PI network, irinde kuvuga ngo ibi uzabibara ubibonye, ibi ni nushaka kubifate nk'ukuri. Hano imbere yacu tuhafite abagabo babiri, hari Elon Musk hakaba na CEO wa Binance. Aba ni abagabo bazwi, bari kuvuga kuri PI network, bari kuyivugaho uburyo izaronshingwa, bari kuyibazaho uburyo ikorera muri Web3. Aba bagabo ni abagabo bazwi ku rwego rw'isi. Elon Musk ni umuherwe, uyu CEO wa Binance, iyi Binance ni nayo PI ishobora kuzaza iri gukoreramo, n'izaronshingirwamo. Wowe gishidikanya kuri PI, kazi yako. Wowe ugishidikanya kuri PI, sinzi ibyo uri gutekereza. PI mu minsi iraza cyangwa se mu gihe kiri buze, umuntu utazaba yaramenye PI azaba abayeho mu buzima bubi. Wa wundi wamenye PI ahubwo azaba ari miliyoneri. Nushaka kuza uvuge ko azaba ari Bill Gates, azaba ari Bill Gates wa kabiri. Kuko niba uyu munsi PI ihitinze gutya, mu gihe kiraza wowe utaramenya PI cyangwa uzaba uyimenye icyo gihe, uzaba uri inyuma nyine y'abandi. Hari nararibonye zayimenye mbere, iki natangira zatangiranye nayo. Ibuka gukora subscribe ku UBURYO TV niba utari wakora subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Aha ngaha reka twumve ikiganiro Dr. Nikora yasubije ibibazo bari kumubaza. When will the Pi wallet have the real Pi inside? It will have it when Pi mainnet is live. We aim to launch the mainnet by the end of this year. Can I recover? Aha, murabyiyumviye. Aha ngaha bamubaza ngo ese ni ryari PI ziri muri wallet zizaba ziri za nyazo. Yahise asubiza byihuse ababwira ko igihe PI izaba yamaze kuronshingwa. Bamubaza nyine n'igihe izabera launch izagira hanze. Ahita asubiza byihuse nanone ko PI izaronshingwa mu mpera z'uyumwaka. Mu mpera z'uyumwaka nta handi ni mwuku kwa 12 2022. Wowe rero ugishidikanya kuri PI, sinzi aho kiri. Uyu nguyu ni umudamu wa Dr. Nikora, akaba n'umufatanyabikorwa mu mushinga wa PI network. Aha nawe ashima cyane umugabo we, kandi uyu mudamu avuka mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu ni umushinwakazi. Urabona ibuka noneho iki giciro cya Global Consensus Value kingana n'ibihumbi 314,159 gishyigikiwe n'abacuruzi bakomeye bo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubitekerezeho cyane, wibaze se ni kubera iki Abashinwa bagishyigikiye bakemera no gushyira ibicuruzwa byabo ku isoko? Nta kintu uyu Dr. Cheng Diao yaba yarabibiyeho? Nyamuneka niba utarakora subscribe ku UBURYO TV, kora subscribe twikomereze.